Kani kadai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia do Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentang ke step. Presiden ke Riu da Weriu Narendra Modi ubari unong yalam ke NDA bantau ke sarkar batamai. Menteri Rangba ke Sikkim upawan Chamling ulalit ya kendo ya ulat ke jela bad ula IT ya ke citi en okam ha ulat. Bad ha Arunachal Pradesh ke BJP ke badan saupu wingut ki MLA kalong ke balakre bantau ya ke sarkar. Ka kubor ke bebernia. Hadian kejengnya kendo bahanin kesngi Yau Narendra Damodar Das Modi lejiat ko munong yalam jong ke NDA ha kejengnya lang ke belalong ha Central Hall jong ke Parliament. Chief Election Commissioner Sunil Arora ule kendo yu Presiden kari ha Rashtrapati Bhavan nin kesngi bad ula IT ya ke top kerteng ke bela job ya ke election Lok Sabha. Kajing thaw ya ke sarkar batamai kan salong hadian kejing pentip da ke Election Commission. Kajing thaw ya kedorbar Lok Sabha kabakat nyau kan sedang andalayo ya kejing menjur na presiden. La ban pen kan mau hang ne ba kedorbar Lok Sabha kabakat nriu kan kut ka samoy trikam jongka hakalai tarik ubenai jeliu. Hakawai pat kaliang presiden kariu la weriu Narendra Modi ubdai unong yalam ke NDA ban thaw no ke sarkar batamai. Ula kerpat yu Narendra Modi ban ai jingmut yu syapang ki kerteng jong ki MP banthong ha ka kunhun menteri ban ai jingmut ru ka tarik ban penlong ya ka jinggelang pensmai. Menteri Rangba ke jela Sikkim upawan Chamling ulalit ya kendo yu ulat ke jelau Ganga Prasad ha Raj Bhavan ha kenong ba Gangtok ban ula IT ke Siti en okam ya ke syuki Menteri Rangba. Ulat pediang ya kena ke Siti, bar ula kerpat di ban beteng ya ke jingkmi ya ke sarkar haduk mendepen semai da ke sarkar batamai. Kaseng Sikkim Krantikari Morcha belayalam do Presiden jongka UPS Goli kalalit ya kendo ya ulat nin kesngi Haraj Bhavan. La senran ya deki MLA bela job na kaseng Sikkim Krantikari Morcha. Kini ki MLA kila terwai ke kerteng jong PS Goli kum Menteri Rangba na kebentahan ru benai. Bat unsahap menekon ki election baun la ban beteng kum Menteri Rangba ke jela. Ulat ke jela ulak mi ikikot kisla bat ke jing pensmai ki MLA kan long ha ka arpu pratarik menta ubnai. Ya ke conference besisngi halor ke Juvenile Justice Care and Protection of Children Act lapan long da ke Meghalaya State Judicial Academy hinin kesngi ha conference hall jong ke Ying Shari Meghalaya High Court ha ke nong ba Shillong. Justice Muhammad Yaqub Mir ubadeu Chief Justice ka Meghalaya High Court ubalangru Patron in Chief jong ka Meghalaya State Judicial Academy ulalong ukongsan. Ha ka jingkran play jong Justice Muhammad Yaqub Mir ulaong hnin kesngi baki kena kilong kalawai jong kari ladala ban penuan doriaki ha kalenti ka badai nadu ka basdang kenang baken la ban no senyang sya ka jingroi jong kari. Ula kentu ye ke bedan benta baro ki kme ki kpa bat ke emlang saalang ban long ki bapet ngor bat ban kmi bha ye ki jing sngo bat ki jing le jing kam jong ki kena. Hagene ko conference le ta ye ke Juvenile Justice Care and Protection of Children Act Hajar Katsan bat ki weki kendon ki bahap apo ke Juvenile Justice Care and Protection of Children Act Hajar. Ya ke ex-serviceman rally lepen long da ke headquarter 101 area bat ke Raja Sainik Board Meghalaya ha Assam Regimental Center ha Happy Valley Shillong henin kesngi. Ha kani keje kendo ki breu balasong tat na kakam sipai lawan bani benta da ulat ke jela Meghalaya Tathagata Roy officiating General Officer Commanding Headquarter 101 area Major General PK Saini bat kiwei ki he sipai. Ulat ha kejingkran jong lero ikini ki sipai balasong tat na kebenta kejing syakri jongki yakari bat ulakular ba sarkar kan ajing yarap yaki. Hagani kejing kendo le kran kerpang kejing jong sipai balasong tat ki bele khon hakitma ki sipai beladan jing deko agi dikot met bat ki riu kentai ki belado no yal ki kurem ha ka portma ki ba na Meghalaya ban peni bekilong ki dikot jong ka kunun sipai wat hadian bekila song tat. Bat la plet jingmut alor kamat pedeng jong keninga snem kabadai ka snem jong ki bahayeng jong ki sipai. Kani ka kubor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Ha Arunachal Pradesh hadian ke jingjob bon teliki seat ak election syakiyang dorbar tawan ke jela. Ka BJP kalong ke belakre bantau ya ke sarkar ke batamai ha ke jela.
ka BJP ka badan saupu ingut ki MLA ha ka yang dorbar ka bah nreu phau ngut ki dikhot ka samoi trekam ka bakhandai jong yang dorbar thau an ka jela kan kutno ha ka shitarik ubrai jelleu bad ek yang dorbar thau an ka bashipho ha ban thau hashwa kan ka tarik menteri rangba ka jelau bema khandu ula ban khot ek jingelang ka kunhun menteri menta ka sgi bad un IT no ek shiti eno akam kom menteri rangba ka jela ha ulat Dr BD Mishra khanang bu unla ban thau ya ka sarkar bathmai ha Andhra Pradesh unong yalam ka YSR Congress YS Jagan Mohan Reddy ulekendo yulat kejela ESL Narasimhan bat ulakam bantau ke sarkar bathmai hadin ke jingjab bontili ki seat da ka YSR Congress hak election ki yang dorbar thau an kejela Jagan Reddy ula IT ka rai jongki MLA ki bela jet yu kum menteri rangba Kamhadien udah lihat kendo yang menteri rangba ka Telangana uke Chandra Shekhar Rao bat ki menteri jong ini kejela bat ulah khot snobhaya ki banwan sekejing yalang pensmai ke banlong ha ka lai poterik menta ubnai ya kejing terwa presiden ke Kongres Rahul Gandhi ban eno ekakam presiden jong keseng hadien kejing hiar keseng hak election ke Lok Sabha ke Badang Shudap lakan tat da ke Kongres Working Committee ya kani letho dunong aiktian keseng Kongres Urandip Surjewala ha New Delhi ka Kongres Working Committee kalkerpat yu Rahul Gandhi ban beteng ya kejinglong nong yalam ha keseng bat ban yakon ya kejing be kendo di kisamla bat kinong rep jongkari ka Kongres Working Committee kalong baka pediang ya karai jongki brio kari bat ka Kongres kan beteng bantrei ya kakam ha kaliang persya ban wanra ya kejing bah Ka National Human Rights Commission kalapha dekat notis syaka sarkar Gujarat halor kejingyap ki kena pulih ha ka jing peloding kawe ka coaching center ha surat. Ka commission kalaong yu chief secretary ke jela ban ya ka kaipot ke babania halor kanir. La watlat ban register makotduma persya iki trayeng bat ki wikiwei ha ka bayadai bat kani ke jingja. Kat kum kilat pathai kubor omdon jaka ke babiang yakini ki kena ban pet kenang bakin lajim. Ka tenat korbari ke sarkar pedeng kala ai jing maha me kejela Tripura bat Assam hadin ke jing tip na ki bor sentiat bagi kenhun le ano ki persyang ban pendon ka me kejaka khaput hakini kejela ban le ki kam pentriam jongki kini ki bor le ano ki persyang ban rong na kejaka khaput ke India bat Bangladesh le tho ki telong khubor ka jing pentip na ketenat korbari ke tho bagi jing tokit ki penpau bakani ka kenhun le ano ka persyang ban syongsa hapo 10 kilometer ha ka jaka khaput hakini ki arteli ki jela ka jinglong jingman ha ka jela Odisha khamtam hagi district ha ka phang sepngi kala syak ta jurbha namar ka jingshet ke balane apalat ya ka artayo ka jingshet ha ki babun kishnong ha Odisha ha ka phang sepngi kala tam ya ka 9 degree Celsius unong ai kubor jengi uliatho batang ha kani galior palat lai pun rengut ki breu kelayap nakadaw jong ka jingshit presiden ke United States Donald Trump bat menteri rang bado dari India Narendra Modi kile menjur bani kendo ha ka jingyalang G20 summit ke manlong ha Japan ha ubanai banwan ha ka ba kini ki arngut kinong yalam kile kular ban penklan ya ka jinge trailang ke India bat ke United States kani ke jinge kendo kan long ha ka arpu pra bat ka arp kendai terik ubanai jeliu bat katto ko kubor kala kot gani ka step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong ha ka por prabajeng ini so ba ka Delhi station nak banta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot da ka kubor ha ka ktin pareng ha ka por prakat san minute ngipin kan mau epi ginong ngap ba ha ka por fresh teng nak ni station penio ka kubor nak than stay lam mingi ha ka ktin pareng sngob haban up mentai ki kubor ki banwan chapi na Delhi